Yes, muri iki gitondo nta yandi makuru abyutse avugwa usibye ibigendanye no kuba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo igisirikare cya FARDC cyaba cyongeye gushotora M23 mu gihe hari hakomeje kuganirwa cyangwa hari hakomeje ibiganiro by'amahoro ndetse hari harasabwe n'agahenge kugira ngo iyi ntambara yo muri Congo irebe uburyo ki yahagarara. M23 yaratangaje yuko igisirikare cya FARDC cyayirasheho gikoresheje drone ya CH ni mu gihe abagenerali bagera muri batatu bakomeye muri kira gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo aba batawe muri yombi cyangwa bamaze iminsi baratawe muri yombi kubera gukekwaho umugambi wo kuba bashaka kwifatanya na Joseph Kabila bakaba bakorera kudeta cyangwa bakaba bahirika ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Reka tugaruke kuri ibi byose biri kugenda bivugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Turi ku kibuga cy'imirwano n'ubusanzwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka ntangire ngaruka kuri ibi by'iritangazo ryasohoye na M23 tuze tureba n'iby'aba generali, ariko ndanakubwira yuko FARDC yavuze kubigendanye no kuba byaravuzwe yuko yahungishije intwaro zayo ikazijyana mu Burundi yikanga yuko Uvira yaza kuza gufatwa. M23 rero umutwe wa AFC M23 watanze impuruza nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ryongeye kwica gahenge impande zombi zumvikanye. Muri uku kwezi nibwo AFC M23 na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo basinyiye i Doha muri Qatar amasezerano ya gahenge banemeza gushyiraho urwego rugomba gukurikirana iyubahirizwa ryako. Umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyuka yabivugiye ku rubuga rwe rwa X niho yabitangarije, aho yatangaje ko kuri wa kabiri tariki ya 21 ukwakira ingabo za leta zisha agahenge nyuma yo kurasa mu duce twa Mpeti ho muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru na Nzibira ho muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati AFC M23 iratanga impuruza ku banyagihugu n'amahanga kwiyicwa ry'agahenge rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 ukwakira izo ngabo zagabye zibifashijwemo na drone za H4 uruhererekane rw'ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane twa Mpeti, Nzibira no mu nkengero zaho zishyira mu byago ubuzima bw'abaturage b'abasivile ubwo n'abatuye muri utu duce. AFC M23 yavuze ko yifatanyije n'abaturage inabamenyesha ko yiteguye kubarinda ndetse no gukemura ikibazo kibugarije biciye mu kugisangaho gituruka. Ubwo no gusanga aho umwanzi aturutsa ibitero byo muri Mpeti na Nzibira birakurikira iby'ingabo za leta zagabye kuri AFC M23 mu gace ka Kalembe muri Masisi nabwo zikoresheje drone z'intambara. Izi ngabo kandi kuri uyu wa kabiri amakuru avuga ko zagabye ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Tongo ho muri teritwari ya Rucuru ahabereye imirwano ikomeye cyane. Ntabwo byadogereye hariya gusa, ndagira ngo nkubwire yuko ari amakuru avuga yuko abagenerali batatu ba FARDC bashinjwa kujya umutwe ugambiriye guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Inkuru nayo ivuga yuko abasirikare batatu bo ku rwego rw'abagenerali bo mu ngabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze amezi arenga 2 baratawe muri yombi bashinjwa kujya mu mutwe ugambiriye guhirika ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi wa kiriya gihugu nyine. Muri Kanama uyu mwaka nibwo abasirikare barimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba w'ingabo za FARDC, Lieutenant General Franka Ntumba wahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare mu biro bya President Tshisekedi na General de Brigade Benjamin Katende bose batawe muri yombi. Icyo gihe kandi hanatawe muri yombi General Major Christian Ndaweyele wahoze ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare ndetse n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Inyandiko
urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri RDC rwasohoye kuwa gatandatu ukwakira ishinja bariya abasirikare batatu ba mbere kujya mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ibi byatumye abayobozi b'umutwe ushinzwe kurinda Perezida Tshisekedi n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu bambura abasirikare bari bashinzwe kubacungira umutekano bukabohereza ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare ntikigeze gisobanura umutwe bari abasirikare babagamo cyangwa bakoranaga nabo. Icyakora amakuru avuga ko abafunzwe bakekwaho kuba barakoranaga bya hafi na Joseph Kabila Kabange wahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika Tshisekedi ku butegetsi. Ubwo ni ukumukorera kudeta nyine murabyumva. Ntabwo ndaza kuza gutinda kuri iyi nkuru kuko mba ndi kukubwira amakuru agezweho, ahubwo ndahita nkubwira yuko FARDC yavuze ku makuru yuko yatangiye guhungisha intwaro zayo ziremereye izijyana i Bujumbura ubwo yazikuraga muri Uvira. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyakanya amakuru avuga ko cyatangiye guhungisha intwaro zacyo ziremereye kizivana mu mujyi wa Uvira kizijyana muri Bujumbura ni mu mujyi mukuru cyangwa mu murwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi. Mu murwa mukuru w'u Burundi amakuru avuga ko FARDC yatangiye guhungisha ziriya ntwaro nyuma yo kumenya ko isaha n'isaha M23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira imaze igihe igose bikarangira ifashe na ziriya ntwaro nk'uko byagenze ifata Goma. FARDC binyujije muri Lieutenant Mbuya uvugira uyu ni Lieutenant Mbuya Kalonji Ligani uvugira ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Scholar kabiri Sud Kivu, yavuze ko nta gikuba kigeze gicika mu ngabo za RDC yaba muri ziriya teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga. Mu itangazo yasohoye yavuze ko FARDC ingabo zayo n'ibikoresho byazo ntabwo byigeze biva biva na santimetero n'imwe muri teritwari za Uvira, Fizi, Mwenga no mu nkengero zaho. Ingabo z'inkoramutima ngo ziracyafite ukwiyemeza kandi ziri mu cyiciro gikomeye cyo guhangana n'iri tegeko mu gihe habaho kwica agahenge. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo yaboneyeho gusaba abaturage gutuza bakirinda guha umwanya ibyo yise ibinyoma. Aba bagabo bose baragaragaza ko bari kurwanira abaturage, ikindi kandi bari kugaragaza ko bari gucunganwa n'uwakwica agahenge, ariko nanone bagatungana intoki yuko bari kwica agahenge. Dore kandi twahereye cyangwa twabonye itangazo haruguru rigaragaza M23 yasohoye igaragaza yuko FARDC abarashoho yica agahenge. Nabo FARDC nabo bakagaragaza yuko ngo bakomeje gucunga cyane kugira ngo hatagira uwica agahenge. Ibi biraza kuza kurangira gute abantu bakuru tubana? Twebwe icyo tuba dushinzwe hano no kubagezaho amakuru abagezweho kugira ngo tubabwire n'iki kiri kuba ku kibuga cy'imirwano cyangwa n'iki kiri kuba hariya. Ntacyo muzigera muhishwa cyangwa ntacyo muzigera muyoberwa mu gihe mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, mu gihe mwiyemeje kandi mukemera no gukora subscription, urakora no kunzogera notification kugira ngo uzajye ubasha kubona amamenyesha, ndetse niba wakunze ibyo dukora ukore like unaduhe n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, byaba byiza unasangije n'abandi izi nkuru tuba tubagezaho. Reka tubatunganyirize n'andi makuru rero bavandimwe.